Tako, zdaj smo mi postavili diagnozo mojega motorja, zakaj mi je rdeča lučka svet. Majstor, šta si več kazal, da je samo motorom, ajde, daj povej. Motor je odličan, samo je davač za nivo ulja je zaprljan i onda to prouzrokuje to da se pale lampice. Aha, okej. Ali možeš na kraj sveta s njim slobodno, znači motor je kao čaša. Kao, to je Kao fabrika. prva klasa motor. A ste zdaj slišali? To govorimo seveda v tem motorju, ne? Ja, v tem motorju govorimo, ta motor bo še naprej v Rusijo, ne? Ja. In zdaj bomo mi zaradi tega tudi tukaj malo nazdravili, bomo enega tegale za srečno pot, pa ker smo pogruntali seveda kaj je sploh motorju. Je pa tako, da smo dobili tudi drugo mnenje, seveda Jureta, mojega pooblaščenega servisa iz Ljubljane, bom dal tukajle, Madonna, kje imam že, aha, klele, ga vidite? Pa tukajle je, ja, a ga vidite? Drugače on zdajle jadra, ne? Pa klele je tudi, ja, ampak mislim, da je še nekje, evo ga, to je ta najboljši serviser v Sloveniji, zapomnite se, takole, v glavnem hotel sem povedati, drugo mnenje po MS-ju je bilo čisto isto, samo mej nivo olja do konca, pa gasa. Pol bomo pa zadeve pol naprej urejevali v Ljubljani, no zdaj pa rukanmo, a ne? Ajde. Ajde u to ime, Mige. Ajde, uzdravlje. Uzdravlje. Zdravlje, da se stignete, da se zezete, Da. se pratite. Hvala. Ajde. Pa zna onda opali. Zdaj bomo pokazali, kako se pravilno maže ketna. Pol mim, pol pa zraven, ej. No in to naj bi zdaj zadostovalo, majstore, za koliko kilometara? Za 1000 kilometra. Za 1000. Zdaj mora malo, da se zatorira, onda da se ugasi. Da. No, zdaj ste videli, kako se pravilno maže ketna, če je seveda ni njegov sprej, ampak tuj, ne. Ker jaz bi to imel sigurno za ene 3-krat, ne. To, kar je on naredil, kar šprico, pa tam mim, vse ste videli, ne. Mim je šprico, ne, ampak jebi ga, boli njega, kurac, če ni njegov sprej. Zdaj bom jaz povedal, kje je ta mojster v Nišu, to, če imel kdo še kdaj kakšen problem, je to. Majstore, ajde, kažite sve što radite tu. Sve radimo, znači od motora. Je mogu malo da ponjuškam? Slobodno. Aha. Samo vi pričajte. Slobodno, sve popravke, prepravke, dopravke. Da. Sve radimo, evo ga glavni majstor Mige. Aha, dobar dan. Dobar dan, kako smo, jesmo dobro? Super. Aha, vidim, imate puno alata. Imamo, samo ne znamo da koristimo. Aha, dobro, okej. Kupili smo da vide. U redu. Yamahe najviše volimo, to su najbolji motocikli. Najmanje je posla oko njih, znači samo ulje na maksimum. A ste slišali vi Hondaši? Hondaši nisu dobri. Ne. Šta piješ? Pa rakijicu pravim. Imate još šta da kažete? Pa trenutno nema, mi smo u Nišu, ako vas put nanese kod nas, imate popust uvek. Da. Sve drugo. Uvek važi. Dobro. Tako folk, če bo imel kdo slučajno, ampak zdaj pa resno, če bo imel kdo slučajno probleme, če se njega ne najde, se naj poiše v Nišu Night Wolfe, Fonzeta, pa bo on vse zrihtal. Tako. To je zaenkrat vse javljanje iz Niša. Čao. Bomo še eno ruknali, v redu, za srečo. Hvala, ajde, uzdravlje. Možeš nego pališ odatle, a? Pa mogu. Pa ja ti mogu skoro sve. Jedino što mora imati naočar. Vidio vse.